nkaka we nturi mu mutamiro wowe nagushyira no mwijigo nkavugiriza wowe nkaka we nagufata nkakuvundika nkavugiriza wowe nkaka wowe gufasha ariko ndabaza uranuka karibu uzaze dutukane nitwa Nzungize Didier Kazigaba ni igiciro cya 67. Ngira ngo niba warahoze mu gisirikare uratubwira wari ufite irepeti. Ana ni private. Yego. Wazanwe muri iki kigo uvuye hehe? Narirumese mu ngabo za FARDC muri Congo, nyura muri Sokorade, bamererekanya n'u Rwanda, nza muri Mutobo. Warwanaga mu uhe mutwe? Muri P5. Niba nabyumvise neza watubwiye ko witwa Kazigaba, waba ufitanye isano n'uwitwa Andre Kazigaba tuzi ko yahoze muri RNC? Yego. Isano mufitanye? Arambya. Nongeye kuba ikaze mwese bakunzi ba RNTV, Rwanda Nordic TV, televiziyo ikorera kuri YouTube hano mu bihugu by'amajyaruguru y'Iburayi. Ni cya kiganiro mukunda muri benshi tubamenye. Uyu munsi rero turaza kugaruka ku mugabo witwa Andre Kazigaba naho mukanya. Nanga ko ushaka ko duhora dutukana, nze gushaka nimero yawe tuze gutukana mukanya. Biko nze gushaka nimero yawe dutukane ndamyane nka demo we wagiye kurwanura mariki aho ngaho mu biti byo muri Canada wirwa umwe bivuzo gusa muri Canada awaye kamwa musayi umuntu w'umugabo avumba ibivuzo mu ruhame agushaka nkaka ngufashe nagukamura amayo matotori hano kakabukabusa nkaka we nturi mu mutamiro wowe nagushyira no mwijigo nkavugiriza wowe nkaka we nagufata nkakuvundika nkavugiriza wowe nkaka wowe gufasha ariko ndabaza uranuka karibu uzaze dutukane nitwa Nzungize Didier Kazigaba ni igiciro cya 67. Ngira ngo niba warahoze mu gisirikare uratubwira wari ufite irepeti. Ana ni private. Yego. Wazanwe muri iki kigo uvuye hehe? Narirumese mu ngabo za FARDC muri Congo, nyura muri Sokorade, bamererekanya n'u Rwanda, nza muri Mutobo. Warwanaga mu uhe mutwe? Muri P5. Niba nabyumvise neza watubwiye ko witwa Kazigaba, waba ufitanye isano n'uwitwa Andre Kazigaba tuzi ko yahoze muri RNC? Yego. Isano mufitanye? Arambya. Uyu Andre Kazigaba akaba ari umunyarwanda uhungiye i Maputo muri Mozambique, aho yirirwa mu mateshwa ngo arategura intambara yo kubohoza u Rwanda. Yahoze rero ari umuhesha w'inkiko mu Rwanda, aho yaje gutorongera mu mwaka wa 2017 amaze gutahurwaho uburiganya mu kazi yakoraga. Uyu mugabo rero ni umuntu uhuzagurika cyane, tutatinya kwita igikuri muri politike, dore ko yabanje muri wa mutwe w'iterabwoba wa RNC aza kuvamo ngo ahunze Kayumba Nyamwasa ndetse ngo na Evode Ntwari n'abandi bakoranaga batagira icyerekezo. Amaze kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba yahise ahungira muri RRM yari ya Karixte Sabimana Elias Sankara. Uyu nawe utaruzi iyo biva niyo bijya muri politike,
Yibana Sankara ariko we yiyemeje kubwiza ukuri ubutabera bw'u Rwanda agasaba n'imbabazi. Uyu mugabo Andre Kazigaba ibisazi rero byaje kumufata yongera kutwereka ikigero cy'uburere afite. Sibwo rero urumogi rwaje kumutegeka gufata telefone maze ahamagara ambasaderi Claude niko bisanzwe, akaba ari ambasaderi rero uhagarariye u Rwanda muri Mozambique. Yaje rero guhamagara ambasaderi agambiriye gusa gutuka umunyacyubahiro igihugu cyatumye kugihagararira mu mahanga, kugeraho rero abwira ambasaderi ngo uri igiki se. Nkuko rero byumvikana uyu mugabo rero kumusaba ikinyamfura ni nko gushakira amata ku kimasa, kuko uburere bwe bugerwa ku mashyi. Icyakora akwiriye kwibuka ko gutukana bitavamo miliyoni 5 za burarirwa. Urukiko rwamutegetse kwishyura yayabura akajya kuzerera ishya. Mu byo uyu mugabo yavugaga Andre Kazigaba, ibyo yashinjaga ambasaderi, yamushinjaga umugambi wo kugira n'abanyarwanda baba muri Mozambique. Ati yatumwe kwica abanyarwanda baba muri icyo gihugu, ariko nasobanure abazicwa icyo bazazira cyangwa se igihe bazicirwa. Ibi rero uyu mugabo Andre Kazigaba ahora yikanga, ndetse n'abandi bafatanyije bahora bikanga igihe cyose ko bazicwa, akaba ari urwitwazo bitwaza aho bari hose. Icyo nabibutsa nuko icyaha kirabanesha bakumva ko nta kindi bakwiriye uretse gupfa. Ibyo rero tukaba twibaza kugeza aho bemeza ko umuntu yava mu Rwanda akavogera igihugu cya Mozambique maze akicaye abantu akitahira. Iyo filime rero yarotwa gusa na Kazigaba n'abo batekereza kimwe. Uyu mugabo wigereranya na ambasaderi uvuga ko akunda igihugu cyane kurusha ambasaderi, kandi umwe akivuganira undi akaba akigambanira. Kuri RNTV turibaza niba kujya muri RNC, RRM, FNL n'indi mitwe y'abagizi ba nabi ariko gukunda igihugu koko, kwishyira hamwe n'abajenosideri nka Revokate Karemangingo, Diodeme Tuganayezu ndetse na John Hakizimana n'izindi nterahamwe nibyo wita gukunda u Rwanda. Mu magambo ye yivugiriye mu bwirasi bwinshi cyane budafite ubushingiye na hato, Andre Kazigaba ati sindi uwari wo wese. Ubu bwibone rero nibwo buzabarimbura uko bimeze kose. Turibaza uyu mugabo Kazigaba uretse kuba umuhesha w'inkiko muhemu, ikintu yakoze cyiza ni ikihe, cyangwa se cyamuhesha ku munyarwanda udasanzwe niki? Turibaza niba uyu mugabo koko ikintu yaba yarakoze kugera ahantu agambanira ndetse akarema udutsiko tw'inzererezi, ese nibyo byamugira umuntu udasanzwe kurusha ambasaderi igihugu cyagiriye icyizere kikoreza muri kiriya gihugu. Tubibutse ko uyu mugabo yahishuye uruhare rwabo ku rupfu rwa Louis Baziga, bashinjaga kuba gatumwa w'u Rwanda. Mbibutse ko amaraso arasama kandi nimutikebuka muzisama mwasanda. Mu mwaka w'2021 uyu mugabo Andre Kazigaba ubarizwa mu mitwe y'iterabwoba, akaba abarizwa muri icyo gihugu rero cya Mozambique, yahamagaye ambasaderi Claude niko bisanzwe amutera ubwoba ndetse yigamba n'impfu z'abanyarwanda baba muri icyo gihugu ariko badahuje umugambi, aho yavuze ko Louis Baziga yabonye igihembo cyo gukorera leta y'u Rwanda. Tubibutse ko uyu munyarwanda Louis Baziga yiciwe muri Mozambique arashwe ku itariki ya 26 Kanama mu 2019, akaba rero yarashyinguwe mu Rwanda ku itariki ya 2 Kanama 2019. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Uyu mugabo Louis Baziga, iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Baziga warukuriye abanyarwanda muri icyo gihugu yishwe n'abarwanya leta y'u Rwanda.
Ibi rero Kazigaba Andre yabigarutseho yigamba kuri ambasaderi ko Baziga yabonye igihembo kimukwiriye cyo gukorera leta ya Kigali. Si Baziga Louis gusa wahirwaga n'imitwe y'iterabwoba irwanya u Rwanda ibarizwa mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika, kuko n'uwitwa Hitimana Vital barashe bakamuhusha bakomeje kumushakisha uruhindu. Uyu nawe rero uyu mugabo Andre Kazigaba yamugarutseho yigamba ko yarashwe. Biravugwa neza ko uyu mugambi mubisha waba warakoranye n'abandi bantu benshi barimo nka Revocate Karemangingo wahoze ari mu ngabo za Habyarimana Exfar. Kuri ubu rero Karemangingo akaba ari umucuruzi ukomeye muri Mozambique. Kuri uru rutonde kandi hagaragaramo uwitwa Benjamin Ndagijimana uzwi ku izina rya Ndagije. Uyu mugabo rero Ndagijimana nawe avugwaho kuba asanzwe ari mu bikorwa by'ubucuruzi muri Mozambique. Hakaba rero hari amajwi yabonetse mu 2016 yumvikanamo Tugana Yezu aho amabwiriza yagombaga kwica Louis Baziga. Tubibutse ko uyu mugabo Andre Kazigaba mbere yuko ahunga mu 2017, uyu mugabo rero akaba yari umuhesha w'inkiko, akaba yarahunze amaze gutsindwa urubanza nyuma yo gufatira imodoka ya Bralirwa agategekwa kwishyura indishyi ya miliyoni 5. Ayo mafaranga rero yarayabuze ahitamo guhunga igihugu. Uyu mugabo Kazigaba usibye kwigamba urupfu rwa Baziga ari no mu gaco k'abantu bashinzwe kurwanya abatarwanya leta y'u Rwanda baba mu gihugu cya Mozambique, aho bahiga cyane cyane abari impunzi bagahitamo gutaha bagasubira muri icyo gihugu gukomeza ibikorwa byabo. Gahunda ye rero no gushakisha abashyigikira leta y'u Rwanda baba mu mahanga cyane cyane muri bihugu bya Mozambique muri Afurika y'Epfo, bakabashakisha bakabahiga kugeza aho babica. Niwo mugambi uyu mugabo Andre Kazigaba afite. Ngayo nguko murabona ko aba bagabo bafite umugambi mubisha, aho bashakisha bagahiga abantu bashyigikira ngo leta y'u Rwanda, ngo leta ya Kagame, ngo leta ya FPR, aho bari hose ku isi bafite ngo umugambi wo kubabuza ubuzima, wo kubica. Ngo umugambi rero y'umugabo Andre Kazigaba. Cyari ikiganiro tubamenye kuri uyu mugabo Andre Kazigaba igice cya mbere, tukaba tubateganyiriza rero ikiganiro kirambuye kuri uyu mugabo mu busesenguzi tubakorera no kuri RNTV. Reka tubashimire kuba mwadukurikiye, murakoze cyane, naho ubutaha.